وجعلناكم من وديع شعوبا لئي وقبائل إبوري من وديع لئي من وديع كدي غوري كون نوني هدر كون نوني كولال wadugol on leƴƴi waɗani on o howleñol gotol waɗa kadi e nder ɗin leƴƴi waɗa toon kadi gori waɗani fowgorol gotol li ta'arafu ko fi on andidir mo kala anda koye gorɗo leñol jeeya koye gorɗo gorol jeeya andidiron ngal andidiral adda wallodiral e nafidiral wona fi yon mantodir haɓom wona ɗum ɗo woni kuural waɗugol on leƴƴi waɗa on gori haray si tawi ko ka hittugol ka Allah e ka teddugol ka Allah hay leñol gotol mara ɓural ka Allah fi ko e gorɗon leñol ma fi gorɗon leñol ko gorɗon leñol hay gorol gotol mara ɓural ka Allah fi golɗon gorol ko golɗon gorol ban teddugal ngal ko fi hunde wotere inna tabiti akramakum ko ɓuri on teddude ma ɓurɗo on teddude on inda Allahi ka Allah atqakum ko ɓurɗo mo hulde o teddugal ngal ka Allah ka heɓol ko heɓorta ko hulgol Allah ngol kala hulɗo Allah haray ko tedduɗo ka Allah tabaraka wa ta'ala kala ɓurɗo hulde Allah ko on ɓuri teddude ka Allah won wonon gorol ngol o jeeya e mum won wonon leñol ngol o jeeya e mum inna Allaha tabiti Allahu annam alimun ko anduɗo khabirun humpitiɗo haray ɓawo Allah tabaraka wa ta'ala haɗude ɗiɗo nediji bonɗi e jikkuji bonɗi ɗi o jantani en fi muɗum ɓawaga no tawa e majji ko woni e darsu men sakkitoro on sabitidirgol nde woɓɓe sabitata ɓeya koye fita ɓe jamnora ɓe nde woɓɓe aybinta ɓeya e nde woɓɓe jammata ɓeya jammoje bonɗe e nde goɗɗo sikkata julɗo sikke bonɗe tawde alaka ɗe mahi e nde goɗɗo nangata wiƴƴitagol ɗaɓɓita ayyibeji ɗimmo mum ellaji ɗimmo mum ɗum woni attajassus e nde goɗɗo e moɗon ño'ata oya ɗiɗo sifaji ɗeɗo geɓe ko haɗa ɗum ka Allah tabaraka wa ta'ala ko harmu ɗum ko kaba'iruji tawaɗi e kaba'ir ɓawo Allah addude ɗiɗo nde wonno no tawa e ko woni addude ɗiɗo piiji jargitidirgol aybidirgol ño'idirgol wiƴitodirgol wi'ugol ɓeeɗa koye gorɗa gorol leñol jeeya ɓeeɗa koye gonɗa leñol jeeya no adda o aybidirgol tippude ɗiɗo leƴƴi tawa jeeyaɗo e golɗo leñol no aybina jeeyaɗo e gonɗa leñol ɓay ko e golɗon leñol o jeeya aybiniramo ño'iramo jalgitiramo sikkitoramo fii tun ko e leñol kaariwol o jeeya ma fii tun ko e gorol kaariwol o jeeya Allahu tabaraka wa ta'ala o andini ɗum wona needi julɗo wona jikku julɗo ko waɗi noon wona fi ɗum ɗon ko Allah tagi yimɓe ɓen o waɗi ɓe leƴƴi o waɗi leyɗe leƴƴi gori cuuɗi kanko waɗi ɗum kono fa'ida on toon o ɓangini ɗo ko ɗum waɗi wenni ya ayyuhan nas tawi ko onon yoɓe yimɓe inna tabiti menen on ɗo ko mawningol Allahu mawnin hoore mum o mawnin hoore makko holla wonde
ko ɓe ɗiɗo ma ko ɓe tato ma ko ɓe nayo ma ko nandi hen la ko kanko gooto o mawnini hoore makko rewonno ko o mawnuɗo ko o tedduɗo inna tabiti menen halaqnakum min tagi on min zakarin immorde e gorko wa unta e sonnajo no mari manaji ɗiɗi asli bani adama fof si feƴƴi annabi adam feƴƴinene hawwa si wona annabi isa hay goto alali ka annaɗo si wona ko o rewi argol ka annaɗo koye hakkude gorko e sonnajo hay goto ko gorko woni ɓen makko ko sonnajo woni ɗummo makko manago ko on ɗo woni ko fandaɗo no karamo goɓɓe rahimahumullahu makiri ko yewtugol fi asli bani adama o gorko on ɗo ko annabi adama fanda sonnajo on ko nene hawwa ko ɓeeɗo ɗiɗo woni lasli kala bani adam arɗo e ɗiɗo e hoore ɗiɗo leydi allah tabaraka wa taala ko ɓeeɗo ɗiɗo woni daƴƴere nden koye ɓeeɗo woni ko fuu yittitoto ko ɗum waɗi no ari hadise ka ilah sa sallam maaki e haɗugol mantodirgol ɓe maaki antum banu adam yimɓe ɓen fof ko adam woni baa maɓɓe si yettitama ha sakkitorde nden ko hattoyte koye adam wa adam min turab adama noon koyemo ko galeeji o yi lan ala ka bani adama bunga manto bewa ala kadi ka oɗo manto e hoore oɗa la idan inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum min wali'un shu'uban leƴƴi wa qaba'ila e gori ɗo ko ɗum ko ma'ana e ma'ana shu'uban wa qaba'il no waɗi ɓe shu'uban ko leƴƴi ɓaleeji ɗi mana leƴƴi kala ko taɗomo kala tawɗo na arab amma qaba'il ko araboɓe ɓe kono muhimmo ɗum ɗon ko gotum e mana muɗum leƴƴi e gori no ambirɗen no yimɓe ɓen mo kala no jeeya e leñol ɓeeɗo ko leñol ɓurɗo ɓeeɗo ko leñol maninka ɓeeɗo ko leñol ɗumɗo ɓeeɗo ko leñol ɗumɗo e gori leñol goton ngol a tawa e ngol mari gori heewɗi e nder maggol kangol gorol kangol e leñol goton ngol ko ɗum waɗi suubu on kañum ɓuri huuɓutude e ɗini qaba'i leɗɗe gori heewɗi a tawima e nder sengo leɗɗenol goto ko honnon min waɗiri ɗum ɗo ko fiyo ngol ɗon goro manto e hoore ngol ɗa goro bewa e hoore maɓɓe haɓa ɓe ko fiyo ngol ɗo leñol manto e hoore gonɗa leñol haɓa ɓe la wona fi hay huude e ɗum ɗo komin waɗiri ɗum ɗon li ta'arafu ko fiyon andidiral sabimbinaygal yurmodiral e wallodiral tawa kadi ko e ko dagi ko amma wallodirgol e hoore ko harmi ɗen andi aya kono ari haɗuɗo ɗum wa ta'awanu ala albirri wattaqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan ɗon ko huude harmude ayeji hewɗe no yewtiti muɗum kono amma andidirgol ngol andidiral addaygal yurmodiral addaygal wallidiral addaygal nafidiral non ko ɗaɓɓaɗum a andi ɗum ɗo wo sa yehi ka muuti a yehi e janani tawa masalan a yehi ɗo joni e leydi ka fayita ka tañinaki ɓulɗo no waɗi anani goɗɗo no waɗa ɗum pula manto ɗum daroto e ma a yehi e leydi ka ta ko ɗoraneɓe tun a hayri ke ɗon ɓaleɓe goto holɗum naaduno e yimɓe ko innitirgo ha yoɗaminoɗo ɗo leydi ɗi annduɗen ni mbay tun ko ɓalejo no woodi juɓɓe ko innitirɓe o hakke ko ɓe welti konnun noon kon woni alaga o kon woni relationship hakko e makko e on ɗon ɓooyi mo welti tu ɓay ko ɓale innitira keefeero wo ɓay ko ɓale
ndi ɗum ɗo ko bambangol e hoore bunta julɓe heddaki ko innitiro ka leñol on tigi ka gorol on tigi ka diina on tigi taɓay tun koko andi woɓɓe ko no wolli alaɗiji hulɓiniɗi ta assubu mo hulɓiniɗo lungiɗo diina tamaman no gasatano andima anda leñol nafo e ñande yawma qiyama fa ida nufika fi suri fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaalun garen no nelaɗo sa sallam o wurinno seede ko allah wiɗo kon inna akramakum inda allahi atqakum ko ɓuri on teddude ka allah ko ɓurɗo mo hulde on ma ɓurɗo on teddude on ka allah ko ɓurɗo mo hulde on wono Abu Lahab on koye leñol hombolo jeeyano koye leñol hombolo jeeyano koye arabuɓe ɓurɓe teddude e leƴƴi e hoore allah e gorol hombolo jeeyano Quraysh ɓurgol teddude e gori hakkude arabuɓe e suudu hondu o jeeyano Quraysh kan noman cuuɗi cuuɗi e suudu hondu Banu Hashim si tawi ko teddirgol gorol ma leñol ina ha ɗon haddi kono ko teddugal hondu mo mari ka Allah seede ko gonɗe wurde ɗo woɓɓe no ngati e leñol e gorol e kooɗe e couleur ɓuri ko ngati e diina ka ɗum no holɓini ha feƴƴiti neɗɗanke yo fof yo jangu diina kan ha faama o anda o masala wala'u e bara alhubbu fillah walbawdu fillah alwala'u walbara ko rukunu moolanaɗo e rukunuji imanu men on allahu waliyu lladina amanu innama waliyukum Allah yo neɗɗanke woni neɗɗanke on ɗo jangude sunna koye si ɓooñi ke ɗum haray ittu tamawma e makko ittu joote ma e makko abada few eɗan bilaali en ko leñol ngol jeeyaymo ɓaleɓe iwɓe Éthiopie no woodi ɓe woɓɓe wiɓe ko waɗi ha oɗo a jiɓɓi ko ɓayti fatu makka o waɗi nelaɗo yamiri bilaali o noddi woɓɓe fala ñamitade woɓɓe indi mawɓe muɗum maynoɓe ko ɓoyi indi baddi kaari allah alhamdulillah kaari maayi atto yiwde ɗum ɗo ɓoyo so tawi on ɗo joni na o duwanoɗo sifa ɗum ɗo na sifa on ɗon handi e sifa ɗum ɗon o teddi hattirde e teddugal kanko Bilal Abu Lahabi hoyi hattirde e hoyeede ari ka Qur'an kala janguɗo Qur'an ha timmini goto jangata Qur'an ha timmini huɗaɗi Abu Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad fayende hina ha ɗon ha ñande yawmal qiyama oɗo no huɗeɗe Bilal radiyallahu anhu ñamde nelaɗo roylano ɓayɓe naati ka aljanna ɓe nanali ton hito paɗe hay arabujo goto hito teppe hay arabujo goto ko Bilal ɓe nani hito teppe mum ɓe anditi hito no o yarata noon ka nder aljanna ɓayɓe arti ɓe noddi Bilal ɓe landimo ko honɗum e golle marɗa gundo hakkude ma e Allah ko ɗum waɗi neɗɗanke ta yawo neɗɗanke no gasa ya goɗɗo yawoto so yi Allah inni ɓawga la yashar qawmun min qawm annon no gasa ya ɗo goɗɗo tawa himo yewni yeeso ma kono ta o no mari gundo hakkude makko e Allah so hooti ka suudu makko o umbingal babal makko hara ko o jantoto inde Allah o wulla o yurminkino e Allah tabaraka wa taala ma moƴƴereji ɓe woni wallirde yimɓe e gundo
tawa anda ɗum si wona Allah tabaraka wa taala ko ɗum nelaɗo sa sallamaki Allah no woodi yimɓe goo law aqsama ala llahi la abar ɓe maaki heewi tawɗo sustade daro e dambugal goɗɗo madhul abwab kala mo dari ga dambugal mum koygol ko holno waɗata ɗo tawa si o wowni heɗetetaake in takallama la yusma in sama la yusafa si o wowni heɗetetaake ko an kadi woɗata ɗo si o nangi si o jeeji goto o jeejam ta o heɗitano ta kadi mo o dari ga dambugal mo wora ɗo to ɗum kono law aqsama ala llahi la abar si o inni Allah waɗay hunde kaari Allah waɗay hakke ko hakkude makko e Allah tabaraka wa taala ɗon hakke ɓurɗo makko moƴƴi ko mari ɓurɗo moƴƴo hakkude makko e Allah isan tayawol goɗɗo fi leñol makko tayawol goɗɗo fi gorol makko tayawol goɗɗo fi alhaali makko feeñuɗo mo yiwɗa na ɗum ɗo huuni ko muhimmo e tere an tabaraka wa taala ko ɗum wanmaɗo e hadise ko inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah wala ndaarude hotoji wonɗi ko wonno yeeso kaari wayi honno ɓanndu kaari wayi wala ndaarde ɓalli monɗi haaju makko ala e ɗum wona jawɗe monɗe ko woni ndaarude ko woni ndaarude ko piiji ɗiɗi ila qulubikum wa a'malikum ɓerɗe monɗen e golleji monɗi ko ɗum Allah woni ko ɗum Allah mari haaji mum e bani adam ɓernde ren no moƴƴi halas ala inna fil jasadi mudghah idha salaha al jasadu kullu wa idha fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb si ɓernde nden moƴƴi ala gasi si ɓernde nden boni ɓanndu ɗo sino faala e wo biiniri haccati Allah ala ɗum ɓeɗe ɓernde nden e gorde ɗen ɓernde nden e gorde ɗen idan inna akramakum inda allahi atqakum ko ɗum waɗi sinelaɗo ɓanniti Bilal alhabashi Salman alfarisi Suhayb alrumi oɗa ko rum iwɗo rum oɗa ko faris kawna wiyede ɗum Iran hande oɗa ko habasa kawna wiyede ɗum Ethiopie ɓen ɓatti ɓe teddi haaniraɗo maki Salman minna alul bayt ɓe maki Salman al farisi ko e menen yimɓe ndu suudu ɓe ojeya hala jama e wadda hinda nde toɓɓere ko moɗana ko neeɗi moɗanadi ni Allah ɗum neɗɗira ɗum ɗiɓɓe ɓe andi golle inna akramakum inda allahi atqakum kala mbaalaɗo ɓurɗo teddude ka Allah ade ka yimɓe ɓe si tawi ka Allah on jogui faala ɓurde tedduɗo one ka Allah ko woni tedduɗo si fof teddini goɗɗo o hoyi ka Allah hare ko hoyɗo si fof hoyini goɗɗo o teddi ka Allah ko tedduɗo ko ɗon teddungal yo Allah tabaraka wa taala arsuka en ngal teddungal haqiqa yankewal amma kala teddungal ƴiwanaɗi wiyeede ɗin ko ede ko luddita ɗum kon noon mbo andine neɗɗanke wonde karno teɗi mo tedde e ma anka kono mo teddi ka Allah mo teddi ka moko baɓe mo teddi ka huɗoɓe Allah ɓe ka yimɓe Allah ɓe ko ɗon masala idan inna allaha tabiti allahu alimun ko anduɗo khabirun humbitiɗo Allah noon enamo goɗɗo hiilata enamo goɗɗo hoɗata enamo goɗɗo jamfoto bimo andi ko hombo ɓuri teddude ka makko ko ɗum waɗi fala tusakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa taw manto hoore mo laɓɓinon hoore mo ko Allah ɓuri andude ɓurɗo mo hulde o ko ɗum wayni ɗo inna allaha alimun khabir masala goo allahuma waajo en ɗo haɗa en ɗo rentina en ɗo o mantago menen komin kaari menen min gomɗini menen koni qalat al a'rab yimɓe ɓuruɗe ɓe wi'i amanna min gomɗini amanna nan gafe nan ɗo hoore mum meɗɗe gala min gomɗini qalat al a'rab wi'i yimɓe fulasoji ɗin amanna min gomɗini
Allah wi qul wi yonelaɗo lam tu'minu on gomɗinaali taw walakin kono qulu wiye aslamna men jebbiɗi wiye men naati islam kono noon al iman akhas min al islam al iman akhas min al islam kullu mu'minin fahuwa muslim walaysa kullu muslimin mu'min kada mu'min e haqiqa ko muslim wona noon kala muslim woni mu'min ran ko waɗi allah wi ɗo qul lam tu'min walakin qulu aslamna ndoro tindini wonde islam e iman siɗi ardi kanji ɗiɗi haray kala e muɗum no faandi goɗɗo feere islam haray ko golleji keneji ɗi woni ko faandi iman ko golleji kuntoji ɗi golleji ɓerdene no andir ɗon noon hadise jibril o akhbirni an l islam nelaɗo konti arkanu l islam o akhbirni an l iman nelaɗo konti arkanu l iman ɗo tindini islam e iman no setti ko ɗum waɗi ñande ko nelaɗo sallah sallam no senda goɗɗum ɓe jonni woɓɓe ɓe jonni wonɓe ɗum ɓe fof kono ɓe jonnani goɗɗo goto e wonɓe ɗum wono sahabaji gono ga sa uqbatu bun amir radiallahu anhu omaki nelaɗo mi yi a jonni hebbitiɓe fof a acci kaari le ko mu'min nelaɗo maki aw muslim maale haɓe kaari ko muslim o filliti laaɓi tati kala nde nelaɗo jonni accimo oɗon gawtude ɓernde makko rek sabu andugol makko alhaali on ko feeñi ko oyna kaari a jonnani kaari le ko goɗɗinɗo nelaɗo inni maale haɓe kaari ko jebbiriɗo qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ha nelaɗo maaki nde ñande ɓe maaki ko an yokaari ko senditeteno fewɗo mi okkora woɓɓe mi ɗawa woɓɓe hara hollaaɓe mi ɗawi ɓen maaɓe mi okkori ɓen no yiɗaaka an ɓuri ɓe mi ɗawi ɓen balɓe mi ɗawi ɓen no yiɗaaka an ɓuri ɓe mi okkori ɓen kono mi okkora ɓe mi okkori ɓen kulol wata allahu hippo e geese maɓɓe ɗen kayite jahannam woɓɓe si ñaamaali waynodiri e l'islam deñan ma waynodiri e sunna deñan ma ngal ɗon duɗal ɓe yettitotago ɗon hannde kadi ko ɗum waɗi jama ɓooyɓe duɗe ɗen ɓooyɓe diina kam yo yondino si tawi woni bet ko sendete ɓe yondinano heyɓe ɓen se wawali ɗum kadi hara mi annda gonnum enen ko ɓooyɗen ga ko gonnum e batte ɗum ɗon si tawi si heɓali sonkay heɓi gandal fiinike deftel duuɗuɗe kañƴi heɓa ko heɓali ɗon boy ko haali ɗum ko wattete e jiifa ma ko wattete e tege si heɓaki ɗum haray fof woni ɗum ɗon no haani aminanade no haani hulɓinanade neɗɗo ɓooyiɗo ka diina ma neɗɗo ɓooyiɗo ka sunna ma neɗɗo ɓooyiɗo ka duɗal idan kono noon marɗo gandal hara no jogii kañum ko yondina ɗum no anndina hoore koyete kon al-ithar accangol ɗimmomo si faɗi yella ala mawmen ɓe mbawɗo noon wawno sifa ɗum minani goɗɗo no sifo e gorol mawɗo gorol ɗon e anndi kene no woni nokkeeɗi goo noon si nayi sappo hin sam mbiimi sappo andoyto kama nden ñande senda kanko duwanoɗo fuɗɗorede mo yejjita fes fof yeɗa kanko yejjita ɓay anndi tawiyama fof wembi mo kala haala artirde keɓal mum ngal o inni allah tabaraka wa taala mo woyay hannde o tan heɓo okkorol an allah mo yana allah artirɗo ɗo ko jonna ko wome wadda ko satti ɗum waddali mawɗo nge goron ɗo ana neɗɗo haani wawde sifano allah tabaraka wa taala andude artikelɗiɗo so ilan almuhimmu sabu sayo walakin qulu aslamna ko waɗi noon walamma yadkhulil iman ko waɗi imanu on naataali taw fi qulubikum ka ɓernde ko tuma noon imanu naati ka ɓernde o si neɗɗo wona mu'min naawi ɗum mo juulude laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib na juulugol to
fiitun no juulude no ittude zakka no yawde hajju mana no gollude golleji keneji ni tawa ko ɓen ka ɓernede regilaali taw tugaale imanu ɗe ñiiɓaali taw piiji boy noon no annda ɗe ñiiɓaali idan wa in tutiu llah si on ɗoftike allahu on wa rasulahu e nelaaɗo makko on la yalitkum allahu foytanta on min amalikum min morde e golleji mum moƴƴiɗin ɓe mana joddi majji on chayan e husni o yoɓay on joddini natimmatis inna allaha tabiti allahu on wafurun ko surro bakkatuji rahimun yurmateɗo idan ayaji sakkitiɗe ɗen allahu ɓanginanaye ko homɓe woni gomɗinɓe ɓen tigi tigi ara wona wiyoɓe no gomɗini ɓen fof na wiyoɓe gonno gomɗini ɓen fof ni gomɗinɓe minen nasi man yaqulu amanna billah bil yawmil akhir ma hamɓe mu'minin فمن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وهي على الله تبارك وتعالى فهمي عندهم لنا الحقيقة وسكا يسفر قنقر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك الله نعم كنت اللهم يا الله ارحم المحلقين يرمي فمبي ببي قالوا صحابة إبي والمقصرين إمكي ببي يا رسول الله قال لا رماكي في الثالثة كلا والتمر والمقصرين إمكي ببي متفق عليه هريك حج ماك عمره نسل لنا وحج كيريو ما ودي عمرهم كدقين تنقل كأو فمبا كنقل مجد kono no yona no selli kadi si tawi o mekki amma si tawi o mekki haray ko jisti ko koyo mekku hoore suɓudu hoore nden nde faɓɓetto may no woodi konnguɗi heewɗi no ari hakkunde karamo koye figuɓen no woodi wi'uɓe on tigi si mekki feccere hoore nden haray yoni kono heɗen anndi ɗum ɗon ko gaza fembugol sengo acca sengun ɗon koko haɗa no woodi wiɓe tata ɓanngal bal no woodi wiɓe mo taƴi leeɓol gootol pet haray no yoni kono ɗum ɗon fof ko kalimaji tawɗi ko mahjur amma ko jisti kon si on tigi femboɗo koyo fembu hoore nden nde fof mayɗen faljireji molnaɗi no waddi e muɗum nde wonno faamuji ɗi woɓɓe kadi no ŋati ɗi mazhabuji ɓuri kadi koɗi ŋatete boni mum tefa ko honɗum woni ko ɓuri sellude koye taw ɗum kaari ɗum ɗo no wowla woɓɓe koye taw ɗum ɗum ɗon no wowla haray lanni ma si on tigi annda haray gasi kono so tawi mon tigi no anndi heɓi finndin ɗomo haray koye wattan hella e tan ndo tendini tawde nde laaɗo du'anike fembiɓe ɓen laaɓi ɗiɗi heɓtinaniɓe ka laawol tammol ɓe kafidiɓe e mekkiɓe ɓen tindini ko fembagol ngol ɓuri moƴƴude kala ko ɓe wi allahumma si wona ara si tawi ko watto tamattu hewtugol makko masalan joni on tigi hewti makka ñande jeeɗiɗi donki o hewti makka ñande jeeɗiɗi donki o waɗi umra makko ma ñande jeetati donki o waɗi umra makko on joni noon ko ɗen ñande woni ko hajju mum horminante hakku ñande jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo balɗe jeeɗoni hakkude ɗon jeetati jeenayi sappo balɗe ɗiɗi woni hakkude ɗon ka sukundu no fuɗa e nder balɗe ɗiɗi ko wawete fembeede haray ɗon karamo koɓe ɓe wi ko ɓuri moƴƴude ɗon ko yo mekko kono so fembike kadi no selli so fembike no selli si tawi woni o horminanike hajjugu ñande dagintinagol ngol ñande sappo aray o waɗa lamseeti on ka hoore o wonɗo fembaade o rewna lamseeti on ka hoore o wonɗo fembaade ko wannoon fembagol ngol ko waajibi na aray ko wanno ngan no woodi woɓɓe ko ɓe mara sukude ka hoore maɓɓe ka ɗuɗa kono no woodi edan aray ɗon fof wiyetaake ko wontigi huɗenan hoore mum sukudu ko poste ɗa ko allah tabaraka taala ko ittanno قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
tabitin Allah waqafa bidalin fi hajjatil wada' ka hajju wayni turbu faja'alu yimɓe ɓe wonti yas'alunahu hiɓelanda de laaɗo ko anduɓe ɓellandete fi masalaji dina kan fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun nelaɗo yimɓe ɓen woni hino lando nelaɗo fa qala rajulun gorko go wi andi ñande sappo ko golleji jeeruɗe woni ñande sappo ɗon kin golleji ara non ɗum feragol koccuje ɗen kadi amratalaaqal fembo hirsa hadiye mum on malayya mum on yaha waɗa tawaful ifada si tawi ko waɗɗo tamattu o waɗa tawaful ifada o waɗa kadi as-sa'i bil hajj ɗiɗo golleji joyi fof ko ɗe ñande ɗi gollete ko nde ɗum waɗi si ɗe ñande wiya yawmal hajjil akbar ñande hajju mawndu ɗum bi mana ñande golleji ɓurɗi ɗuuɗude ɗin e golleji hajju gollete ko nden ñande ɗum waɗa ɗiɗo fof hawtidirte ko hedditi kon ko gootu masalan ñande jeetati ko horminagol yaha mina wona ɗon juula ɗon fana yalan salat mana no horminagol yaha mina ñande jeenagoyagol ara sinage muti ara musdalifa kono ñande sappo ko ɗum waɗi ko nde ñande woni hajju mum tigi tigi elan jonno yandi ko feragol e fembagol e hirsugol e wangagol e yawgol hakkunde safa e maɗo famina hikkodile noon ka jon noon si tawi noon joni goɗɗo kanko waɗo fembi si o feri alano selli ma ɓay o ferike o hirsoy si o fembi ma ɓay o fembike o yahu waɗi tawaful ifada si o ari o hirsi fof muɗum ko ɓuri moƴƴude ko waɗugol tartigo no nelaɗo warrino kono si on tigi yiltidiri e laalayi no selli ko ɗum waɗi o maaki fa qala rajulun gorko go wi lam ash'ur min mi andari fa halaktu mi fembike qabla an adbah atto mi hirsude fa qala nelaɗo maaki idbah hirsu wala haraja illa lah bakkatu fawake fa jaa akhar goɗɗo go ari fa qala wi lam ash'ur mi andari fa nahartu mi hirsi qabla an armi atto mi ferade qala nelaɗo maaki irmi fero wala haraja bakkatu fawake andi o ferike ha o gayni ko joni ko wonno no waɗi sinelaɗo inni fera o gayni ferade bi mana ko andi ngol mo gollal ngal golluɗa ngal waɗa ella fus e golle maɗa no siddi fama su'ila nelaɗo landaka yawma idin nde ñande an shay fi hayhude uddima adorade duwanode sakkitorede wala ukhila wona hunde sakkintinade tawa ko duwanode adorede illa qala si wonaɓe maki if'al gol wala haraja ella la bakkat waaki hadise o muttafaqun alayh ɗo tindini wonde faqih neɗɗo janngo fiqhu la budda o sendinira masalaji ɗin o anda ko num accete bonna ko num woni ko accetaki ko num acceteta bonnaɗi ko num hikkilirde e ko num ronkete hikkilirede bonna ko honnum ronkete hikkilirede tawa bonnaɗi ha budda ɗum tigi ƴeewa masalaji ɗin ko morana قال رحمه الله وعن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ببورينو قبل أن يخرج أتوب فنباد ببوري أتوب فنباد ndo tindini ko bora gongol attorde femba gongol kono en andi si tawi yimtidama kadi Allah ala wa amara o yamiri ashabahu sahaba mabɓe ɓe bidalika ɗum ɗo idan ko feragol e boragol e fembagol e wangoyagol ko noon nelaɗo sal sallam warno kono en faami kadi hadise dowdi on ko waɗi si o attori hadise wi'uɗo on yiddidirɓe ɓe nelaɗo yeytino ɓe if'al wala haraj ko anndingol ɗum ɗon no selli amma ko haani kon ko waɗugol o tartibu ɗo hadise on rawahu al-Bukhari ko imam al-Bukhari rahimahullah woni ko filli hadise on subhanakallahumma wa bihamdika
بالله من الشيطان الرجيم